بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga bangsami pumamakinag saging kaya tutulan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam minimbulingan o Halima Saadiya si ku uminyan inaiyan sa Makkah amin inaiyan si isa Makkah si ku Aminah so Nabi sallallahu alaihi wasallam ku ided patragon. Ito sabab na sabab ko kiyawan o Halimatus Saadiya si isagin ko tumiyang gulawla ito so kiyaw pa ka o Jibril uso pa din na malaika si kurarab o Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kiyaw pa ka si kurarab o Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyadwunan manggulawla si ku Nabi. Paganero naging kuto may panutultano amyak ikapatrago na idadiyan na inunaba no Jibril surar bu Nabi pus Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Zamzam na kinuha niya noon aging kuto alakatus sauda yung kuto may amin dekat sa yung kuto amanan niya na mabibitin sa yung kuto rarb ito kung sudar paon o syaitan. Ikadua kiyaw pa ka o Jibril alaihi salam si iku rarbu Nabi sallallahu alaihi wasallam na si iku Laylatul Isra wal Mi'raj yuto sukap Laylatul Isra o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku dapno to kang gulawla na inupak o Jibril alaihi salam so rarbu Nabi sallallahu alaihi wasallam na kinuha niya ng supus o Nabi sallallahu alaihi wasallam na inunaban niya paman si iku Zamzam na mala hikmatan wa ilma. Ginan mga urip na Allah na may panutulan na si iku Sahih Bukhari agu si iku Sahih Muslim. Nasu Anas radhiyallahu anhu natigin manaiya kilayak natigin waqad kuntu ara athara dhalika al-mikhyar amanan yan na sabna natigo Anas sa milayak natigin naging kuto rarad aging kuto lala naging kuto tanor naging kuto ni pamanai nguta punang aging kutua pamanai si iku rarab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangurip no Allah na yakambalingan su Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku inaya na Amina na yakaduragun kuman karita na no Amina na miyawafat su Amina ina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuto si kapantagi kapatay su Amina si iku mga bapa o Nabi mga bapa o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku min Bani Adi bin Najjar si isa Madina amin niya misita so Amina pakaunod niya so Nabi sallallahu alaihi wasallam misita sirang si iku mga bapa o Nabi si isa Madina naron kaya pantagi kapatay so amanan niya na Amina na mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala na ipman na karitan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na sudat to yan Abdul Muttalib sudat to yan Abdul Muttalib na sungon sa Abdul Muttalib na tanto niya napakatutayan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam piyakalawan yan pan si iku mga titwa watayan piyakalawan yan pan si iku titwa mga watayan so amanan yan na Muhammad aging ko tukon adar pa puguntudan o Abdul Muttalib na gira ko nakuan na da apaka uberon da apaka untun niya nun si kumanga wata yan sa amanan yan na kapag adatiron mga wata yan uwi na Nabi sallallahu alaihi wasallam na putuluan yan na amanan yan na pagkauntun niyan pakaubay niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam si kuntuda yan gina niya amanan yan na tantun apya kataya wa Abdul Muttalib swapo yan aso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsami na si ipmang ko ikawaluragun benduduragun na kaya tanon o Abdul Muttalib na miyawafat man so Abdul Muttalib nasukon so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantun kekarat ginawa niyan tantun Makkah kagdam sa rat ginawa sabab sa kagaigaina miyawapat si inaiyan na si isirang pansalakawan urian yan nakatiyap man si datu yan ron makatatarg na miyawafat man
Si kun sagian ko to kipalabanganon si kudato yan na dasa munas Nabi sallallahu alaihi wasallam na dasa makauripman. Ay ako na maano to na yuto na tanto to amalarat ginawa sa andun kun baling sagian ko to kaya idato yan. Allahu Akbar. Gawin na Allah subhanahu wa ta'ala na sinipyan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kuda panakawafat to Abdul Muttalib na inipagamanat yan ko Abi Talib. Habang pa Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan abang kandarenunan si pakiwataan ka. Saya manan yan na sukman su Abu Talib ruminitan si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam sa rondon niya istidi. Na ayabtad o Abu Talib na madakal a pamilya pagparnian na nagu maytos kanyan itamok pobris kanyan na ayakon su Nabi sallallahu alaihi wasallam na pugupan yan subapa yan Abi Talib na di managikor sa mga kambing na uman imakuan yan asukay ipumbayado no kikambing saging ko taptikor niyan na ipumbagay niya si ko bapa yan Abi Talib. Ito sa mga panabi-nabiyan adna miyawarad ahadith Nabi sallallahu alaihi wasallam adin sa katog Nabi inunta na miya kapanagikor sa kambing. Yung kaya kapanagikor sa kambing na madakal manan niya nagunain si Ikwata. Madakal agunan niya si Ikwata na ditanos idong pangaluin kaya manan niya na si utukot ng mga pedakitab. Mga bangsa mi, ngoripin wallah, nasi ko kinirampay uidad Nabi sallallahu alaihi wasallam na mga 10 agu 2 ragun na miyawarad nga panutul sukun su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyunot kiba pa en Abu Talib diindigang si Abu Talib diindigang si Isa ingda Syam na miyunot tungkol su Nabi sallallahu alaihi wasallam kagi kumakumasiran sa giyan ko to kagi kumakumasiran si Isa Busra na adeng kun ingadro adn amanan yan na isasagad do rahib amana rahib na gito so malai sabut pama si ko mga Kristiyan na gito ay may si ito matatago si Isa Busra kagi ako makaumasiranun naluminyo kira naging ko to rahib na gin ko to rahib na kanabo to pliw siyang utadar pa yan ama nagal bagay nakakasimba kauto na liniwan yan siran sa Petro yan may lini naging kaya may ito awata nakiapatan yan sa فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم kiapatan yan وقال Petro yan هذا سيد العالمين giyat tigin awata na datu inyat tigin si kumanga kad manan yan na mabuluya iya ulwan si iku dunia giya ina sugot tigin ukadnan umanga kad giya tigin na suguns kanyan wallah alimu si iku mga kad na miya mamasawon sa Abu Talib agu sa mga suyuk mga shaykh mga padu Abu Talib apindaga-dagang saging ko to akatir waging ko to rahib malaisabot sa iko yung manan yan na kita bamiyaw na Christian tigo Abu Talib anto na pa may katawing kaon inong kanan peterua askan yan na dato kedato si iko mga kad sugu kad na mga kad agu sugus kanyan wallah alimu si iko mga kad Petro yan amatan sakano nasihat yan kukapaka umanyo saging keedar pa na din natigyan asat imambu ator agu kayo inunta na sumyujud Allahu Akbar
Na din natiyan asujudan naging kanana atura uging kanana kayo. Ini sagadiyo. Inunta nasibub sujud ku Nabi. Na suatiyan sumata na tinasakan na keto kawanakan aging kanana khatim. Ay man ang utwa sil, khataman nubuwa. Ang utwa titanwa, ang utwa ini sil. Sapo amarigariga datar sa mipindatar sa kala o urak apugwa ini silu nuto khatamun nubuwa itu su ini silu Jibril alaihi salam ku nabi ku kya o upakanya si ikurar bu Nabi sallallahu alaihi wasallam ku patra guni dedian na mele o ay manan yan rahib si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam agin ku tu sil sagin ku tu ay manan yan na likud Nabi sallallahu alaihi wasallam na matanat tigin na saka na tigin ku tu rahib na miyat unakan sa iko mga kitabami sa mga kitab o mga una na gitu at tigyan niya man na initindua kanon urian niya na pisa kasakaw niyan siran giyan ko to pisa kasakaw niyan agiyan ko to ang mga Quraysh na piyang ninyan si iko Abi Talib akapaka petuan yan sa isa Makkah Aman na piyang ni Urahib si Abu Talib apakapetu niyan aging iya may awata si isa Makkah kapakaw masiran si isa Syam na kawan ak natigyan kawan ak nati Urahib sa bubud na anan nakatukon sa kanyan o mga taga Rome mga Yahudi na anan yan na kakaditan yan na naging kaiyamanan yan na may tawata kaya edman bu ilmu iran na gitu yamanan yan na piyakapetu Abdul Muttalib Abu Talib so Muhammad sa Makkah na padanan amyang wawarad amyang gulawla siku kayto penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpatan tanubu wa hadza wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad